He tere rawa. He pukuriri hoki. Ki Ō Rahi, it's not just physical, there's all the other sides of it. So using reo, learning about the pūrākau, everything like that, it's been very helpful. As our whānau loves sports, it just makes it so much easier to learn. Ko Bobbie Hira tētahi o ngā kai tākaro Ki Ō Rahi kei te whakatipu haere ki o tautahi nei. Kua tākaro ia mai tāna tau ki kura tuatahi. I hope that it can become more normal to play and it not just be like a twice every year thing. Like we can go down and play every week and get together with everyone. And everyone of all ages can play. Mōna, he mahi a whānau. Just getting like my littlest brother into it. So he would never learn the stuff at kura, so being able to immerse him in the sport means he can keep up with his reo and learn new pūrākau from his whānau. Kei te awhi ia ki te kura tuarua anō hoki. Coming into a mainstream school, it was hard for me to find an environment that I could feel comfortable with Māoritanga and still keeping up my academics. Hei taonga tākaro o neherā, kua whakarau ora nō tēnei kēmu i te tekau tau kua hipa. E ai ki e nei kai tākaro, e hara tēnei i te mahi māma. Waihora! Poho kere ru ana i aia te pauako a Tihirangi Brightwell. I like what Waihora has been able to do, so we've got a really solid foundation, able to offer Ki Ō Rahi. We have regular competitions, regular engagements. We've built modules for our community. There's 2 modules happening year round, so there's one at Whānau and now one on the east side of New Brighton. We're attending the national competition. Nā kei te mōhio ia, ka tipu haere raua i tēnei hākinakina. I think for Waihora, I'd love us to be able to connect with the other rohe in Te Waipounamu. So activate murihiku, activate whakatū, activate te taupōtini, activate auraki. Nō nāia nei, ka hoki rātou ki tō rātou tino kēmu. Go on, 3, 1, 2, 3, bro! Yeah! Hora Kairangi Nicholas, The Who News.